Namaskaram, Karbi Prime Tamalong Penili Sami Raniti Mungpi, Nana Joitha, Birtang Ton Pen. Karbi Anglong District Deputy Commissioner Pen Chiti Kresiarni Birta Mai Phasi, Chiti Krehiniarni Kidoji Assam Public Service Commissioner Mate Patek Pen, APSC Preliminary Satlang upon Kachisi Kachadanga Putak Birta Mai Phasi, Peranki Aham Pangapan, Tan Pachini. Chiti Krehiniarni Karbi Anglong along APSC Preliminary Satlang upon Kachisi Kachadanga Putak, Karbi Anglong District Deputy Commissioner Chandra Dua Singha Pen Birta Mai Phasi, Birta Ki Abaham Pangapan, Tan Pachini. APSC preliminary upon Dipurong Sophia Long Start Lanket Tokadim Long Troxido. La Long Troxia Center K, Difu Gov College Block, Difu Gov Boys Higher Secondary School, Difu Gov Girls High School, DAV Higher Secondary School, Napen Jawahar Navodaya Vidyalaya School Henlo. With number 03671 272248. আমি কাগজখিনি আপনি পাব। সো হেতু কন্ট্রোল রুম এটা খোলা আছে আর ইন দ্য মিন টাইম আমার এপিএসসি করা একজন অফিশিয়াল আহে আমার লগতে যোগাযোগ কৰি আছে, আমাক হেল্প কৰি আছে, আমাক গাইডস দি আছে। আৰু আমাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰৰ ক্ষেত্ৰতে যিখিনি সিকিউৰিটি লব লগা আছে আমি লৈছো কোড যি জায়গাতে গভৰ্ণমেণ্টে এপিএসসি আমাক স্পেসিফাই কৰিছো আমি তাতে থৈছো। আৰু অন দ্য সেম ডে পোস্টেল ডিপাৰ্টমেণ্ট থ্ৰুতে এইটো পঠাব, সেইকাৰণে সিকিউৰিটিখিনিও আমি সেইটো ব্যৱস্থা কৰা আছে in consultation of the SP Karbi Anglong. Our request, Karbi Autonomous Council was kind enough to place their bus services and for the convenience of the candidate. Ami Parakhwa Dengao hoi, a Bokolia Manja hoi at a bus service 30 Ratipa 7:30 taba start koribo, and one from Bokazan Horiojan Hilai Manja hoi ke ahi ata ahibo. আৰু এটা লম্বিং বৰ্ণাংখাৰ দিকু হৈ এটা আহিব for the convenience of the candidates. সেইটো আমি নিজে কৰিছিলো, এপিএসসি আমাক ডিৰেকশন দিছিল। এইটো since the ASTC services the past form আছে, এখানে কাউন্সিল ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট আমি রিকোয়েস্ট করলো, they are kind enough to consent and place this bus at the services of the candidates. Normal fares will be applicable, itu free নহয়। Pinila swasta lang kipidun jia phai bang pharo ke thom ando. COVID-19 awar pen kaching ro jia phan isia stat lang asir ko dalong bang pharo hiniang si stat lang tok long choje. Stat lang ke tok dun jia bang phu bang piatum ke dam ke bang ke joy jia phan bas awar saita pado pusi pherang ke ham phanga phan Deputy Commissioner pen pachini. Stat lang aparman Dipu DC office along Chiti Kre sila pen Chiti Kre hiniar ni aphan control room ta pado. Control room alakha ke 0361272248 henlo. Dipu Judicial Court along Guwahati High Court Chief Justice and Kostiwar Singhari Dengpen District Legal Service Authority Asai Malong Legal Aid Clinic Impupontanglong. Legal Aid Clinic pinichiti ni Bhai Kresiarni pen Impupontanglong. Karbi Anglong alo kido ke lakte kok teki heme jangre apen kisum ke puatuma phan birta keme. Legal Aid Clinic along humri dampen aronatang kachiki jiaphan bidesori enlongji. Case kachidan jiaphan bidesori enlongji lapen aronateng pen case kachidan jiaphan koma alayar aphansi chirep nangji manangli tumapha nang chirabdunji. Lapen anam pinang ni pin pen bidesori duan talabang swatowar nang thopilo. Lapen case kachidan aphan bidesori chotkali. Storkar pen akirap ki pikapa jira son duan ta koston pen sikilong dunangjima lahaya putha klarda kachini jiaphan Legal Aid Clinic along humri dampen anam pinang ni pin pen bidesori enlong popusi Guwahati High Court Chief Justice and Kostiwar Singh pen Karbi Anglong araraphan than pachini. Going on all across the country. Assam also part of it, and our district legal service authority in Karbi Anglong has also conducted. And we have seen many people who have come and they have their problem resolved without resorting to the formal process of law, in absence of formal judge, in absence of formal presence of lawyers, in absence of any formal procedures. By understanding, mutual discussion, agreements have been reached. Many petty cases, for example, assault cases, small theft case, all petty case
which will go on for years, months and years in the court are resolved through the mechanism of Lok Adalat. So every next Lok Adalat, I would request the press also to impress upon that on the next Lok Adalat will be held on 12th of December. It is an ongoing process. As you know, because of COVID, the function of the court has been restricted. KSA, KSYC, SYC, AIKSU, KAYA, KUYAR, KUYAM, SPYA, KFAA, KFAT, Lapen IPJFA atum Perankia Makeup Pona Birta, Card News along Birta Napale. Lahorijan along le ampuing tipi Lapen Pele Kijiang Bong long le alam kia putak Penang Anazir Kiding Pen non anta bang so along le alam ki Kijoji Angring Avilang. Hampang asong atum ki jong damatengke labang so along le ki ampuing tipi acar kalitang Robin Brahma atum along le lasi ampuing tipi atum si Chelong Wek nang jipusi hampang asong atum ki hang pado pele keji pu abang pukonat pensi labang so along le along kachi jogdun pen alang li long le pukan ningji hailo lasi labang so along le lake pele keji ki long nang ji arona ve pusi hampang asong atum ningji rinti Robin Brahmo he tat min that owner hot. He agreement of Pelek Hejitu witness hisape thakise hetia. Tar pasot ami etia hetok khudibo bisarisu je keneke Pelek Heje matitu lobo paise etia tar naam keneka kari hoise hetuhe ami etia koi proshno aru question to yate ahi goise aru mane he karone ami apunar jugedi ami kobo bisarisu je utte higre Pelek Heje aru ompuin tipi hetor majot 27 September যদি ফাইনাল জাজমেন্ট হব হিয়ারিং সেই সময়ত অম্পিং টিপি হে লেন ওনার বুলি জাজমেন্ট দিব লাগে বুলি আমি আপোনাৰ যোগেদি আৰু কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল হেতক আমি অনুৰোধ কৰিছো কাৰণ আমি ডাউট হৈছে কেনেকে নন কিবা আমি ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল মানুহ কেনেকে কাৰ্বি আংলং মাটি লব কেনেকে পাইছে এটোৱে আমি এটা আমাৰ মনত এটোৱে আহিছো সেই কাৰণে আমি যিমান ইয়াত সংগঠন হৈছে আমি মিলি হৈছে আমি এটো ক'ব বিচাৰিছো যে যিমান Pelek Heje আৰু যিমান কিবা অম্পুইং টিপি হেতৰ কেছ যিমান বেছি দীঘলীয়া হৈছে এটো কেছ চলোৱাটো সেই কাৰণে হুনকালে এই কেছটো ফাইনেল জাজমেন্ট কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী কৰিছো এই ক্ষেত্ৰত কোনবা কাৰ্বিংৰ সাহিত্যিক পৰিষদৰ কোনবা জড়িত হৈ আছে আমি এনেকাহে জড়িত আছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ 2013 পৰা এটো কেছ চলি আছে এতিয়ালৈকে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল জয়েন্ট সেক্ৰেটাৰী হক আমাৰ ৰেভিনিউ ইএম হক আমাৰ সিএম হক হেতে এতিয়ালৈকে জাজমেন্ট দিব পাৰা নাই এটো যদি চাই হেতে Pelek Heje সাইডে হেতে টানি আছে বুলি আমি ক'বলগীয়া হৈছে সেই কাৰণে আমি দাবী কৰিছো আমি যিমান সংগঠন আছে কাৰ্বি আংলং যিমান সংগঠন আছে আমি MPP alongly alang apatai press meet phalo rat phan chitano council of phan tuningri apatai dupik lo sita piniani ta alang phan ahoka justice ahok judgment tipe non ke longle chat alang ki longle de chance alang phan kvg lason dalam se keklang ko si tum ning dupik lasi nile tum tuningri kang tung la hando Pelek Heje komat mai tum chini pameni lapen bordering area lam chithan ami lethurok po ele tum chini se game je Meghalaya border alam chogli Nagaland border alam chogli border akai ta bordering area ke longli ke people si kapre akai pan leran na piran na pini non border Nagaland pen Karbinglong border alam chithan ote pu Khan bosti Mon bosti bodo Gotom bosti bodo dak encroachment
Ayak tu nongli illegal pada encroach lo. Lasun mesel tu hem nang chikim lo, rit khiti claim lo. Lasun nang deng ta leo. Esi non la bangso 300 bikha susel nongli ta puma si pidet poma. La pen mo pen arju lo komat lo. Itu ma question itu song hoi pen, song cap hoi pen itu ma question ke lan lo komat lo pile ke jai. La lo. La pen isi nilitum kachunuri la han lo. Jitu document based pen lang dam pusta non om puing tipisi kilong nje aron giduk. Alang li long bag ni lo sunong along le. Stan mo anda pipiret pi podma. Si pisirak ni si true pinilong tuma channel paneli kachunung rije dan lo itum council itum chief executive member lo CM tulon long hang phan la pen revenue ye ma phan la pen even revenue joint secretary phan je nangli tum prap jin pen abang so adjustment justice ki pi meti phan la pen chunung ri lo pin tum song hoi pen ke kilong ni aron akot to kok pasi om phun ki pi phan si abang so non ki bang ji kono tarik 27 September 2021 abang so final adjustment ki PG pi vek nang po la pen abang so ki pi ke om phuban si pinang po pasi ni tum hoi pen chunung ri lo ako nilitum jo ala la so jong si justice judgment along ni phan pi pe along ni favor long ave long te nitum da ningoi long ko song mata nitum da ning thilo nitum da ning duk lo along ni phan nut karbi pi no ni pi phan pi posi pi perek ma pi et nei polo along ni phan long le achelang si kilong ne aron do vek bang phu along si rightful person polo tang te sinitum jong si ati chunungri la halo lang ni phanjong si pipe plote ni tum puthot kachi songa ken kam da ni tum chijor nang kokpo asi ako nili si kachunungri chi baka pachini la halo kedamtang 2016 donesfor inti joint secretary ke dohut halo sud banke lason si judgment gipi nilmor kumar t state banke pele khejelo la pen laurian t state banke omphun gipi lopasi ke thakka halo sud ame Pele keji apan inci sita labang swalong le pilong le lapen labang swalong le alam kia putak prabjin pen CBI katar le vek nang puta ke hang padupon pele keji la ke Nagaland asor la si koson si Karbi Anglong along le kilong lok lopusi hampang asong atum karjupado KSC KSYC SYC aji malam sopor apan biar tamo intun exna আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ nali tum ajo filo dowai daru kilong kasik sak doma do pulo tangte non pen ke ma thanang nilo alon medical store ke chengsi Karbiang bong pen kang pucheng pharmacy labang so pharmacy la ke 24/7 impulo lapen ajada dowai le nangji sita ladak longpon ekji lapen kilong lia dowai nangji pulote order pikang lote prapjin pen longpon ekji la Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nali tumta humre ignore an sose kachini jia phan la abel ki pia number along humre iktame dehena mopit puthat bir talong wangthulo Jambeli NGO atumpen Difu jirsong asong conference horalong Difu aro kesengpong Jambeli NGO ke claim kidam kapang tangpon jia phan Jambeli NGO Difu aro pinichiti ni phai kre siarni sengpon tanglo labangso Difu aro kesengpon along Karbi Anglong Women Justice Forum ame pibiolet bepi Karbi Anglong United Women Association Assistant GS Purnima Kathar piatum aluhi sarpi amana pengpen chetongdon program উপৰত মানে আজি মেইনলি তো ইনগ্ৰেচন হৈছে মানে যোনটো জাম্বলি এনজিও ডিফু ব্ৰাঞ্চ এটো ইনগ্ৰেচন আজি হৈছে ওপেনিং মানে এটাৰ ওপৰতে আজি ডিসকাস কৰি আছো যে কি কি এক্টিভিটিজ হ'ব যে আহা মানে যোনটো জেনাৰেশন যোনটো আমাৰ নতুন এটো কেনেকা এক্টিভিটিজ আমি লম কেনেকা আমি মানে আমাৰ নিজৰ সোসাইটিত কেনেকা আমি ভালকে এটো কি কয় ভালকে মানুহক আমি এটো ভাল ৰাস্তা লৈ যাম একাটাই আজি একেটাই ডিসকাস কৰি আছো মেইনলি আপোনালোকৰ মোটো এম টু কি হয় আপোনালোকৰ এনজিও টো আমাৰ মেইনলি এনজিও টো এইটোৱে যে আমাৰ এডুকেশ্যন মেইনলি মই ভাবমতে এডুকেশ্যন এইখিনি মানে মেইনলি এডুকেশ্যনত আমি কৰিব লাগিব
কি কয় ফ'কাছ কৰিব লাগিব যে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছে যোনটো মা দেউতাই এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে এইটোৰ ওপৰতে আমি আগত ষ্টেপ ল'ব লাগিব তাৰপিছত বহুত আছে এক্টিভিটিজ যোনটো আজি আমি ডিছকাছ কৰিম মানে আপোনালোকে আজি ডিছকাছ কৰি অল অভাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ এইটো হয় অল অভাৰ কাৰ্বি আংলঙে হয় বৰ্তমান যোনটো আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিম গতিকে Jambili NGO Amepu Manapte Ranglapen Program Coordinator Jameson Teron Atumpen ke claim kidam nangji Jambili NGO along Aronat Tangalam Hehu Jethan Po West Karbi Anglong Ahoy along COVID-19 awar pen ajok hitikulat kang kirpen non puthot lang hempi hitikulat kang puthua birta onar son timung pen card news asa hemalong birta nang pale West Karbi Anglong lapen Meghalaya ahoy lang hempia long iripen epong kichwa hiti pinipen pangcheng ponthulo Puai phita COVID-19 awar pen ajok ki ong dungarni hiti kapido pon pere ajok pini kinam keret ar mujum pe kasonsi thekpon long Kacu jor tulang atom ahin pen kinam keret atom kabide ajok kulat ahem pu atom ningri rinti buang seta pherangki atom pen karjupona hot ke jor kelang atom pen kaningje pona tengke kiwangji ari pen ke kinam atom aphai pat ponji pusi alang litum pen anik chepathe bon rinti Kenang oi ke kalila seta nang pon bom ji kenang pon bom lo Pini arling chetong jum hoi la son ma ini abang ke jum chat lang athema khobor la hin ta chetak te lang pose lan chetong te lang ong oi lang bang kharo hini thom bak se dola ning ke thedam do athema moroi pen arling do lo polo tangte nang pon bom po pose ning thibon lo বজাৰটো হৈছে কিন্তু বজাৰ হোৱাৰ পিছতো মানুহ চানুহ নাই বজাৰত বেচা বিক্ৰী নাই বজাৰ হোৱাৰ পিছত আজি কমিটি কিবা মানুহবিলাক খবৰ দিয়া নাই নেকি বজাৰত মানুহবিলাক হৈছে কিন্তু আপোনাৰ বেচা বিক্ৰী কম আছে সেইকাৰণে বেপাৰীবিলাক লছ হৈছে আৰু আগৰ নিচিনা হোৱা নাই আজি বজাৰটো তে বজাৰটো অহা সপ্তাহৰ পৰা ইমানেই আশা আৰু আমাৰ যে বজাৰটো অহা সপ্তাহৰ পৰা ভালকে হ'ব লাগে ইমানে আৰু আমাৰ আশাটো বজাৰ হ'ব লাগে বেছি মানুহ হ'লেতো বেছি ভাল আজি আগৰ নিচিনা নহয় আজি বজাৰত মানুহে নাই বেচাকিনি নাই গাড়ী ভাড়া ক'ৰ পৰা দিব এইটো বহুত টান হৈছে দিনটোতো 500 টকা আজি বেচিব পৰা নাই Pina birta bangela pansi kangplon iklo domi thangme kurang thu